ki kinun seng bahalang hapo jeng kamau senram sian adi blok kilaya mi pai ba rangkat ke jing tho ke bede bat ke jing dawa ban kentiu kerdan no ya kamau senram sian adi blok sya ke civil subdivision hasrok mau senram hak jingwan umentri rang ba ka jela megalia ukanrat ke sangma ubalwan hakashnong mau senram hak wei ke jingalang kabalalong mau senram east khasil district Laban kedau bagi ki kenhun ki kentup ya ke HUAM, KSU, FKJGP, HANM, HYC, kilayo roban ya ke dorkhas, hasiteng lenti, hadin ba kim yu alat ban lek sya ke jingalang, Henry ula pediang ya ke ke dorkhas jongki kenhun seng bahalang, bat ke juba ba kilayo nau kalong bahalor kini kimat jingdawa jongki, un salej ban bishar bnia ya ke ni ondaw lapoi hasilong la kalong hakanu kanu ke bencaro. Yeah, because actually there are about 11 demands for civil subdivision. That's why we have to just go through all of them. So that's the reason why. So, just we request you because most of the blocks are very old as in the most of the block, no? We have also given a new the block offices. Is there? That's it, no? We have given a new block building. Yeah. Yes, sir. Take only pictures. So now also population very No video. Hadin kajing itu ujungi SM dengan klip mat pemerintah hadin bangle kundu ya di magistrate ila pentip singi ba in don kajing kundu lang rekat burus SM hangte hakajaka hakapu jong kabodar area college andre ke bersusi kolong batang klip mat syua ba SM mulai paino sesin pat magistrate ban kundu yang ini ban ong ba inamla ban kundu ong tai na kidaw ke bumla kiar ban na kidaw ba kitrai bu to bijaka kimsha ban kundu bijaka dena kata kadaw bangil hab ban kundu hangne hasurok kabadi kalat balik college rekat bakat surok ba balki silong sisti sebalat rekat sa laba tena kaliang kejungi wala ngiyo te kita kelpor ke balang koru re ke ba ngi kwa banong sai senpat ba na kaliang jong ka konhun hi bro kowe no ba kale kamde isu pai ba ka ne ke isu ju ki pai ba kamde ke isu ju ki seng halang kamde hiru ka isu ju ka ju ki political party re ke isu ju ki pai ba hi bro kowe dari ke buto ju ka hi bro kowe ko mo surat di wala yo ya kapur ke belakot ban keren tang hasurok ru renginget pakai eg bangil de ban keren kan ya be ke yerti ban ngejru ba syuk star bulan buram un simkia ya kan ke keren dijungi nah kalian jungi kum ka kenhun seng balang habang idon hangne nyidap daga jing sukumen wat hakapor ke balengkon bang yo ke jing petem bau cium star un ai ya kapor ban ikunduk untuk jungi ke bang yo ka kapor ni keba i highlight sahi gelong ba kamo sram sa di blog sisa kadai ka blog ka bala remtam ladu ka jing sisa ka sarkar asam bat i la tip khambha i ong ba kamo sram kadai ka wei te kumta kumbangi yo sngo lang ba kanai ka por ka bangili kedu ni community ba i chief minister ba bodon buram jungi in simkhia bat le no kerki ya kena ke jingdawa jungi ban pentu kodan no ya kamo senam blok sekamo senram civil subdivision dalang jungi sikitin habang idon hangni kum kakonhun ngi kentu ngi wer ya ki dekhot jong kadong kathan borok kowai bangim dai ban sngo phla bangim dai ban suthu pakla ya ki jingdawa jungi ki samla jong kadong kathan ki biui ba ki nongyalam jungi ki lalej na kawai kapor sa kawai kapor ki lej bat ki wan Kidon ki balaya ki nadu ki por de ki post na mansua habade bakane ke jingdawa ka jungi tengiru ki samla hakane ke juk bakane ke por ka bementa ngimla ban susong klikti ka man sim ju skokia ban skokit ram yala ka jong ke jingdon kam ka dong ka than ni kwa babaro mangi ki bayui ye kene ka jingkran ke jungi ba phin ai ka ti kamon keti kediang ba hakun ke por ka bangi ngidon kam ban mi madan bang sechusin man kran ye kene kamat ka bangi dawa ban itu kada no ya kamo senram blok se kamo senram civil subdivision ngikirpat ban nyewer da kamo sim bas kukia mesim majensur mesim ban yelong kawai ban yeteli kawai na kabanta ki jumtoy jong kadong bakathan ki borok kawai kublai sibun